Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangip-ipanamanen iti sweldom si Kapilo. Awanen nagastos ko. Ay nawaw, amom akasapulan tayo ti kwarta. Nagastos ko na lang aruday. At dati napatag anang usarak iti sweldo. Anya ngayon ti gastusan tayo ita. Anya ti kanandag iti putot mo. Agdiskitar ka pa lang dita Ay napilo aya, nalabas matan ti kastang aramidang. Kastala ka na yun. Awan lat ibagam no, di kwarta. Kwarta la ka na yun ay. Agtrabaho ka magngamina na. Kasano nga rod makatrabaho da tao, kat awan mat mga sikaso kadag iti ubeng. Ipabantay mo ngamin kinanang mo Ay napilo talaga adi kag pampanunot mat. No kastoy modla ka na yun. Nasaysayat no agawid aklangan iti balay. Agawid ka. Ha? Asino ti butbut nga? Siguradum laang nga adda itad mo asustento dagiti putot mo. Tano saan? Talagang ipabarangay ka. Nanang, adda Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay pilaw. Kan anya tinyawid mo anak kakartaon. Dagiti gamit ko nanang. Anya? Agsina kami kinileya. Iti anya agapaw. Diyak maanusan ti ugali na dahi jay amanugang yo. Nalastog no agsasao. Nangalaan naman iti kasta akinalaing na. Ipabarangay nakanungarod nanang. Bot-bot nga nakalaang dahi ataw. Saan mo mabalin nga ipabarangay na ka? Ngawan makagapaw. Hun gayam, amangan numabisbisin kan. Talaga mabisbisinak nanang. Sa anak pa'y ngamin anang rabi Kasanumot ngamin. Unget-met ti pasungad ti asawak. Grabe mat gayam ti ugali jay asawam. Talaga grabe nanang. Kunamlan asinong agsasaw. Kat sadot-met nga rod. Apay nagawid day ta pilotere. Gapot grabe ka na ti ugali jay manugang ta. Ay nawaw. Kasano grabe? Ay basta, di mo ilang maawatan, oray ibagakan ka. Kita tamangan mo't nukan kanunungan manen ti kalukwan ta anak mo. Ay di kagsaw akasta, tawan amom si kadomeng. Amangan kunak no basol na, iso ang nagapadakin liya. Basol na lakit di akanayo na. Nakit kita tilang aday siya alaya, kat madlaw mo't ama di ti ugali na. Day tamanin ti bagbak bakay. Nagbalin ka manin akong sintidura. Kasano ang makaadal ni Pilo no kastalaing. Awanin na. Dumakil ti ulo ta anak mo no kung sintim lagi ti kamaling aramid na. Rabiin ngam awampay mo ni Pilo. Liya anak ka. Talaga adi yung makita ni Pilo nanang. Tanagawid manin ijay balay dagiti dadakkel na. Anya? Nagsinungbat kami itay nanang. Kasano mo amin? Nagsweldo, ngam oray piso, awan inyawat na kanya. Ama nga ano ada napatag anang higastusan na itisweldo na. Kasjay mat akanayon tirason na nanang. Kasano nga ruden day ta? Anya ti plano yung agasawa? Agsina kami nanang. Ay, saan kumamot akasta anak ko? Ay nawaw, nauma akong iti ugali day jay alalaki nanang. When agam asawam lataday jay. Nukas tamit lang ang asakit ti ulo ti ipapaay na. Uray awanen ti asawak. Ay nawaw, mangtadlaangan iti sustento dagiti putot na. Uray di kaming agden na. Iti anya aga po nga anusak ti kas di aklase ti lalakit nanang. Sa bagay ada magkiditi puntom anak ko. Apayan Pilaw. Talagang agsina kayon kin Leia. Untatang. Ay lawaw. Saan kumadi na darasuros ti desisyon nyo anak ko? Noan niya ti parikot yaw.
Pagsaritaan nyo kit di ko may tinalapat. Saan kit di aday tasina tisang kaibagayaw. Jak nga rudon kaya tatang. Kasano dagiti anak yaw. Isuda ti kaase iti kasta kapanunutan yaw. Noda ti kwartak. Mangtudak to iti kwarta gastusan da. Aggagat ka ngamin ngagtrabaho. Tapno maragsakan mo't ni bakit mukin ka. Nakapangad din akong tatang. Diyakon kaya't ti makisinublan pa iti day alaya. Da kayo man pa iti mga awir kadagiti apo ko yun, nanang. Ay dawaw, sa dino ti papanam, Leah? Agaplayak iti trabaho, nanang. Ijay. Ijay sentro. Uray saan kayon amakipurdiya. Da kayo laangan ti mga awir kadagiti apo ko yun. Tasyak ti agdiskitar iti kanan tayo. Kabaalam nga ta, anak kaw. Ay kat anusan ananang, tawan mo tinamnamaak iti dayjay apilo. Sadot ken mamas boy dayjay. Kita kat saanan nagpakpakita, kalpasan ti panagapami. Hay, jakpaykit din amo. Ang mga nukumkumpor mi manen ti istorya na dita. I-text mo Ibagam apagbingayan nyo ti gastos para kadagiti anak yaw. Saan mo mabalin asulom ti gastos? Malaksid ano na tayan ti asawam. Ngam saan? Ta si bibiyag pa'y mo ni Pilaw. Makitan to, nanang. Diyak kayat ti ma-stress. Kunakon kay, si kati masabat ko, Leah. Kumusta kayong tatang? Nasaya at latamay. Si Kangay. Nasaya at tatang. Ewan gayam, adda ni Pilaw ijabalay. Amok tatang. Nagsina kamin iti anak yu. Ay, jakmat amaw na niya adda iti panunot na niya tao. Pakibagayon tuman kit di tatang, tamangted iti sustento. Paggudwaan mi ti gastos dagiti ubing. No kasta, awan pa'y nga rutinted na. Awan pa'y matatang. Ay, naglukon na ita tao. Kung naglakid din adda ti inted na. Tano agsasao, kasaladakkel ti ited na kadagiti anak na. Sipod pimanaw ijay balay, awan pa'y apulos ti inyaw awat na tatang. Bayam, kasaritak tumanay. Maala pa'y mo't siguro day ta itinasaya at asaritaan. Pasensya kayong tatang, ngam agpatangkan mat di anak yu. Ala, ituloy tayon tumanin ti agis istorya inton sumaruno. Agpatuloy akong tani, anyat orasan, maladaw akong iti trabaho. Bakit? Anya timbagan ni Piluking ka? Anya kumangay timbaga na kanya. Maipapan iti sustento dagiti apo ko ta. Ay awan amok dita. Nasabat ko ni Leah amanugang ta ditadalan. Kat naibaga na, nga awan ka rumot ited ni Pilaw. Ay nawaw, anya kumaitano awan. Na, masapol amang ted ni Pilaw tay sukit nga rod ti ama. Ay kat isu at ipangibagam iti dayta. Saan kat asyak, tawan amok dita. Ngam no bagbagaak, konsintyam tumat lang. Ay nawaw. Agasya man day ta aginagatang mo anak kaw. Abasto dagiti apo ko yun, nanang. Nukasta, ada kwarta nga inted nila kay mo ka? Ay nananang, uray piso, pulos, awan inted na. Nay, apay ngay akasta. Ay, jak amo nanang. Tisweldok ti ingatang ko kadagita masapsapul mi nga agiina. Tadimot ten makalagip ti amada. Talo abulanan tinapalabas. Ngam uray agsirip la kuma. Di na pa'y maaramid mo't. Kasano nga raud ang makaurnong ka no kastalaang. May mayat siyamit ni urnusin nyo laangan ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Iti kasta kat pag tinulungan nyo ti gastaws. Saan kay amadag sinanunay no ag tinulong kayaw? Ikak pa'y iti makabulan, nanang. Ngam no saan pa'y nga umay. No saan amangted iti sustento dagiti anak na. Ipabarangay ken ipa DSWD kon tapno agnakam. Naimbag abigat mo, abalayan tiray. Kastamot ken ka, abalayan mayang. Ada ka din ni Pilaw. Awan ti anak kaw, at dalabit na pananda. Kasta ka day. Wen, agsubli kang tulangan iti sabaling aldaw. Ay, saan ang mabalay? Taado ti pakakumikumak. Ti kayat kulaang kat mangted ni Pilaw iti sustintaw. Tadwa nga rudan ti anak dakin ni Leah.
Ay nawaw, kunak man no kabailan ni Leia abiyaga dagiti apo ko tanga oray awan ni Pilaw. Common sense mo na abalayan. Usaram ta utak mo. Mangmangan itiin na po'y dagiti apo ko ta. Isu akasapulan ti igatang da iti kananda. Ay, jakamukan ka. Ay nawaw, di ka man agbalin akong sintidura si Katire. Bagbagam kit di ta anak mo. Ta isu ti sakit ti ulo ti anak kaw. Ay nawaw, ibagam nga agsustintaw. No di na kayat apaibalod kaw. Dispensarem ti anak ming asawa ti anak mo abalayan mayang. Ninanang ng tumot gaming. Wen nga raw abalayan. Napudok ki di ti ulo ni abalayan tiray. Kabayatan ti panagsarita mi itay. Ibagbagak laeng mait nga agsustinto ni Pilaw. Tulungan na kumati anak may. Ngam kasta unay mati ungetnan. Wen takon sintidura mo tayo dya babae. Kasaritam tumanan ni Pilaw. Isula nga inti bagbagaam, barang dumngag kumaking ka. Wen, abalayan. Kasaritak tumanan ti putot ko. Awan pagdanagam, ta sa anak mo't akong sintidor, akas iti babae nga abalayan mo. Ay nawaw, apay agi mo pa'y laisratagay si kadumay. Ni bakit mo mati agpukpukaw abalayan? Di ba't gawin makaururay? Agawa ang mandita, ay nawaw, nakabaybayag kalaunay mo. Ala, abalayan. Pumanaw kan. Enton maminsan tumarin, tani. Agungot manin ti konsentidor nga abalayan mo. Di ka madanagan. Kasaritak to ni Pilaw maipapan iti day taabanag. Anya tinagsaritaan nyo iti day di amayang. Ti maipapan iti relasyon daliya kin Pilaw nga anak taa. Ay nawaw, no saanan nga ay ayatan ni Pilo ti anak na. Di na ipilit ti bagina. Sustento ti bagbaganay tay. Rumbang laeng agsustinto ti anak ta. Tangamin, putot na mo'y dagijay. Saan mo't amabalin anila ang liya ti mangbiyag kalagita puko ta? Kano ka na yun nga pa unday jay aliya ti anak ta. Iso nga rod anagawid ni Pilaw dito'y balay. Takas jay mo ti ugali ti asawa na. Amom nga ron, nupudno dagiti indandanon ni Piluking ka. Ay nawaw dumeng, anak ta day jay. Oray anak ta no ulbog, di ka kumamamati at agos. Inuras ay amabantayam ta amin agaraw ti anak mo. Sana ang Maglagaya, amumpay, noan niya ti dida nagkinawatan. Sakbay nga agsao ka. Sa nagaputa anak mo ni Pilaw, kat patyamat amin nga ibagana. Kasano, no agul-ulbod di anak ta, di nakababaing kantaw. anya timbaga ti abalayan nyo nanang. Mangted ka din ni Pilaw iti sustento. Agpatangken mo dayjay nga abalayan tiray. Ay nawaw, kasanong agpatangken nanang. Ipilit na ti ammo na. Nagalas pa'y ti rumrumwar itingiwat na. Ay na yan. Tijak pa'y kayat, konsintidura launay. Itikas di apa nagsasauna, kamadlaw nga dati kan kanunungan na. Talaga siguro akayat dagijay ti maipabarangay ah. Urayan ta ano anya ti ibaga ti abalayan ko alalakay anak kaw. Barang isaw ti denggan nila kay mau. Ngam no awan latta ti pagbaliwan na. Ipabarangay kulangan ida, nanang. Ammom Pilo anak ko, saan anasaya at atalikudam ti pamilya? Saan ang mapasamak ti kastoy, no nasaya at itrato ni Leia kanyak tatang? Aklunam nga damot lang basol mo anak ko. Di mo ipabasol amin kin ni Leia ang asawam. Tatang, lusyak ti sika, agawid ka ti sigo na pagnanadan nyo. Bumawi ka itasawam. Kagura nakday jay tatang. Kagura mi nga ro ti tunggal may sa. Ay lawaw, agpinakawan kay ngaminan ah. Oh, anya man ti bagbagamiti anak ta si kadumay. Di ka man nakibiyang di tatere. Apay kumakit anak ko ni Pilaw. Sumurot ka ti silid ko, tayo ti pagsaritaan ta anak ko. Disturbo mo't ngamin ninanang mo. Inton madamdama, dakas tumanin ti rumrumwar itingiwat na. Ay nawaw, agim impaki ka Pilaw. Sa dino ti papanaman akaw. Agawid ak nanang, agawid ak iten ti pamilyak. Ay nawaw, apay pailaan, kunak man no kagurguram ti asawam. Panagkunak katusto ti na ibaga ni tatang. Oho, patpatsama ni tatang mo.
Ipadas kong aramidin ti bilin ni tatang kanyak nanang. Anyat amo tayo. Amangan husto timbagana. Bala, adakan ka dayta. Ngam no aga pa kayo manan iti dayjay aleya. Basol mo matlaang. Basol yaw kinitatang mag. Aramidag ti amin. Tapno saan kami nga agapa nanang. Kasko na ni tatang. At dadagiti gundaway amasapol nga ibaba tayo ti Fred tayo. Ala, makaamu ka. Leia bakit? Pangaasim kumaata pa kawanan na. Amok nga ito tinagkuranga. Ngam aramidag ti amin. Tapno makabawi ak kada kayo o pamilya. Ay nawaw, awan lat amok di tapilo. Pangaasim bakit? Ikan na kumay ti may sa agundaway. Tapno maipanagnak ko apod no ti panagbalbaliw nga ibang bagak. Sigurado amla ang apod no day na panagbalbaliw mo. Uwain bakit? Ay na, agyaman ak launay. Ay, di nakarakupan. Agburburak pa'y lang ang tidarakan kang aging gaita. Aramidag ti amin. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan takas agasawa. Ay, kataramidam Saan lang agpatingga iti sao? Asinaw di imawag lakay. Ni Pilo bakit? Ay nawaw, daytan ti bagbagak. Nagapadaman siguro nga agasawa, iso nga imawag manan, husto ak kaday. Kamali ka bakit? No saan da nagapa? Anya nga rod tiga po na, apay nga inawagan na ka ti anak ta. Kasangay ka no ti apo ko ta inton Martes, kat imbitado ta bakit? Day talaang tinyawag na, awanan sa balay. Naa, anyat kayat mo amang nag-aya, kayat mo nga agapadamanin itasawa na. Nasaya at may ta nakaumay kayaw, abalayan tiray. Ay, na balayan, taparamot iti apo ko tayo. Agtugaw ka Ay, agyaman aklaunay. Ay, abalayan. Adaman kayat ko amaamuan. Anya day ta abalayat. Saan ako nakagura? Nasaya at kamangami ng kanyak. Abay kumaaguraan ka ngay abalayan. Ta nagbalinak adakes ken kaiday. Napakawan ka na balayat. Nupay kasta, kayat kulat ti agsuri ken ka. Sure abalayan, adamot nagkuranga. Nagbalinak akon sintidura. Iso siguro akanayon nga agapa dagiti anak tayo iday. Aywun dumakkel ti gulaw no makibiyang tayo. Nang runa pa'y no konsintiyan tayo ida. Ipagarup daki di anasaya at tikas di nga aramid da. Wen nga raw da balayan, day tamot ti may sa abidot ka. Namati ak adagos iti impulong ti anak ko kanya. At least ita, amumon abalayan. Sapay lakumaa, tamaudi daytan. Jak kayat amaulit pa'y tinapasamak. Saanin abalayan, promise, agbalbaliw akaun, iti kasta, awanon ti isyo. Ay nawaw! Di ka agbalin nga one-sided wenno konsintidora. Uray anak mo no isumat tinagbidot, rumbang nalaang nga ikorektar mo. Tapno saanan adumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.